Hmar chu hemi hi chu keima thlir dana chunin Mizoram boina omsa ka infrastructure law and order lama poni se kinglai border area vela po achiat zia alo chiat to sa zia ron tilang chin tu mai ning ka ria oh achan chu tunen RALTLAN the akhan pain khoilai post ma hi anron tikwal lo ni anon lam bun nai anon so sam lo ni kong cha omsa lu tu ka hanon tol tamai ni chu mo chen hela ma poi ni infrastructure chiat zia le kan security chiat zia aron tilang boka mo pu chu an ni lo thei lo achan chu non keng thami wa amor chu bul per so ka chunin dang keng ko tu te na malak na uluk zo ka siamai thil har ta kan ya he chu zilai te kan yangin ke ni choi ngai to ha lo soi kha kan thei to kan ya da sim tu te kan la ni che lo do chu chen soi kha chu kan rai ni poing ni International Refugee Agreement 1951 khanin United Nations na ti khanin India hi signatory kan ni lauta official takin ral tanui kan chum dol thai lawa sarkar la puisha puinen kan chum dol thai buk se lawa kan pa che buk se ya home minister puina chum dol lau tura min ti kha kan ya mar chu kan sem ma sa hun lai chang to khanin enge humanitarian ground kan zau na thak kan nam puite an ni nangin chum dol chu kan ti mak mo nin ka sia amaro chu a chalam ayan chalalam hin hung hi anei zo kenin ka seta tun anglaya tun lai issue han clear chuanin hei RALTLAN tlan mamu che silo vei vak hi kan tam lu tuka mani ma sial na wangte ramwai den chana a chalo lam zonga advantage lo la khan tam lu tuka ni chu heng heni kan mi zo chalai rop tu run tu dam doi ti te ai zon na chi sang sang hau sak thut na angte tiang hi arun king tel nem em ma chu chu a chalo ka tia hei RALTLAN mamu tlan tur tak zet ti me tiang amamu tak zet sahimna ta na Mizoram lo pan hawi tu chom dol nge la ka tia hemi ta hian sarkar hian ruah mana fel tak siamin anom hun te khwar se id te pu siam sak se sarkar la puite nen tho hau thai be jona thadon lu tu ka ni chu amaro chu kan soya ta kan khanin achara lam zo ka advantage la hau hi chuanin RALTLAN tak tak amamo tak tak chan puina mamo tak tak te nun ati hey achalo lam zo na hong dei the ni chu Mizoram poi pun soi lo an soi pia la ma te zok tiang an mani an nam puite an chi le kuang te poi kha an soi ta Mizoram thamwang takanum thelo chan ko nia hemi ta ya sarkar yanin felfai takin mumal takin mala se uluk takin achan chu tiang ang dam doi ti vel an chok luang zo ing ma sin si ombuk silawa chuwang chuanin abuai thak na chin na oma ai veng sang sang abuai na tu na te po enge kanvan address kanvan notice kherlaw atam to lu tu kani chu chuwang chuanin sarkar hian heyan uluk zokin mumal zokyanin mala se ti kan du khop mai tingka soibel le du chu khovel hun sang sang a hianin tunang migration issue te refugee issue te tianga tanya sarkar chakhi poi mo ka tia chuwang chuanin sarkar hian a chale zolan uluk tak mai hian ma hi han la se a citizen te a chunga cheng te minnek chep lawin pui soi lo turang hian dan le dun te fel takin ro manna siam se ka ti he chuan clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa do sang sang ber kalan bok chewani ole tuntuma chuan voin April niriat sang ni le somni panga wanglai ni articles lam kan hoi ve thunga wanglai ni articles a hian Mizoram University Associate Professor Dr. Nunga Hmarin RALTLAN ENKAWL dan policy ne ngai ti thupui manga article ngai nom le thazet mai ji chu kan ngai thla ho don ni tu nai lo ngai thla ang Mizoram hi zo fa te Jerusalem tia kan soime kania Mizo intidu mi alote point an mang an topa chuan Mizoram bukhi an ron RALTLAN na turania kan tan lo nar a har tho tho don kan lo tuam hlom zel po angayang tun din huna po RALTLAN hi Manipur Bangladesh le Burma tangin kan nei mek ti kan thritlang vek hun local zel tura po tuna ron RALTLAN mek te mai ba ka Tripura le Assam atang po a RALTLAN la nei thei kan ni chu wangin RALTLAN ENKAWL dan turmumal hi sarkarin asiam thuai atul tain alang zo fate Jerusalem hi anron palphul vek ero rem kan ti turani lo
RALTLAN te omna tur lo identify tool an ron RALTLAN na nailam panga emo ram ruak omna lai kan lo da na tur lo identify ngai ram thol tak kan na nia heng te hi mumal taka lo survey ni lo chuan khopuya emo abul naya emo an ron lut zelang RALTLAN lo tran pui dan le annun ko chuana tan sarkar hian RALTLAN alo don sandan tur ngun taka ngai tu angai NGO ho lo ti turte mimal in rol na turte sarkar in rol na tur bik tele annun ko chuana tura anin hlona emo eizon na turte hi tho ho na manga lo do na trul heng hi afam ki ma duan lok chu har mai thei ma se arwangam tal lo do na ngai eng angsum don na nge an ti thei eng tenge phal lo ti te chiang taka duan lok ni se andu du na huna om tir hi afu don lo rang famol ang hi kan nei bel to lo angai document lem SIAMTE HREM an ngai Mizoram mi ni na tura document lem siam tu tele asiam sak tu te HREM na tur dan khong tak siamemo danom sa manga HREM nge yangai document lem manga in mun le ram leite po chu sak mai baka dananga HREM man ni na tura ruam man na khong tak te om se midang minga ram lo leile sum don lo khoite check dan tur hi NGO tinena duana trul tlema RALTLAN ko sa theideu te chuan Mizoram hunlum laya chungte an lo nei mai zel tuna mi puite beng ti thlep tu tam berpo hi an ni hial ome heng mi te po hi RALTLAN ke ma da vek ni boxe lo thei lova an chungte bula an oma trul po in dan mu mal tak siam ni se identity card siam sak RALTLAN te hi mumal taka identity card ID kan siam sakangai an veiwana turpo mumal taka in report zel tura siam matrula in report lova wak dar te chu man ngal zel thei tura dan te siam matrulang tun din huna chuan andu hun huna in report mumal lovin an wak dara barmaram ripo an kalvel mai na lang kanral mon na an ti chemek dan an bo che chuan foreigner an ni na nga HREM te po atrul mai thei uluk taka ngai tu a hunta hei hi ramchang kang zo ka kan jin po a thu nei tu te min phut dan ani RALTLAN te tan awareness nei mizo jinga po Israel apem thla kan nei nual to Israel an thlen hian absorption kema thloruk don an lo da phot thin he huna hian nun kho chuana tura thilpoimo an lo zirtira nun phung turte an lo hril thin hetiang chia hian RALTLAN te po hi awareness lo nei pui phot atrul tak zet mei che ho kong pui bula in bual mai te ran sa chunga nun rong lo tura in zirtir te rin om na te mishing chunga in za ton na te mi mit mei ven dan tele adang te chibing politics kan phal turani lo Mizorama Mizotia lungoi te hian kumtam tak harsatna kan lo paltlang to RALTLAN zinga an local na chibing politics hi indirect taka ron promote an tumpo in uluk taka kan lo filter thiam atrulang hei hi neutral taka kan khabbe angai Mizoni na ti chezonga ma an lakte kan phal turani lo dan bo chetu da chu dan vek manga na taka kan HREM ngam hi kan ti tu ni om takani NGO hruai tu te hna ngen na RALTLAN zing a hian khongai thlak tak le tranpui mamo ngoi hi atam zo kan ni nge yang kan NGO te na tho po aro pui thin tak zeta chuti rualin RALTLAN te zil ho an ngai changa an ngoi tlat zel hi USA sponsora an kal thin to wang an yem ti hi kan ril ruwa kan in zot na sata mai balance an siam ram hi mi puiten kan bei sei he thil zia angai na chan chu RALTLAN te huat wang lam ni lovin tunlai bo ruak che chho zela mithiam zok te chho chuanan le boina lian zok a thlen lo nan sarkarin mala se tiril ru om chunga zi ani Dr. Nunga Hmar associate professor Mizoram University ole khati zong kha ania nie RALTLAN te chungchanga hian boina neu atamin seitur po atam ta hle maya
alo dong song tu zoram mi pui te po in pathian thu takin mangai na thin lung tak tak poin kan lo kuang kwa kan lo tuam hlom tak zet zetani nu le pa ten kan tu mu masak per hi kan duat bik thin an ti hi adik viau mai amaro chu duat ron an hlo na hian an nun na thazong in akai hruai chuang hau lova an huang tau tlang pui tlat zel zok zunia chu wangin RALTLAN te kan ENKAWL dana sarkar hian fachuam taka a ENKAWL hi a thaber hau lovang chuti rual chuan a en sandon ti na po ani chuang lovang chuwang chuan a ENKAWL dan policy felfai tak ane hi a tha in a tul tak zetani ole khati zong khania clear tu lengai thatu zong ten khongai takin comment section lama kan hmudan le kan ngai dan te min lo tarlan sakle theu tur chewin in khongai na karon ngen chewa tin min subscribe lo te point min lo subscribe zel tur chewin in khongai na karon ngen non le bok anie